Ahanbada Marui Pau. Nilakuthi Arvan Hatta Chathariba Manitex English ni Kun Mangada, Numit Maritni Chupna Chathagadaba Fashion Week Narang the Hokray. Kurum Jari. ISTB Pau meeting Tabiri Papum Namapu Taram Nok Jari, Pau Sandok Napizari. Nilakuthi Arvan Hatta Ngarang the Hokdokiba Manipur International Textile Expo Manitex English ni Kun Mangagi Ahoba Numit Ki Numidangda Numit Marini Chupna Chathagadaba Fashion Week Hokray. Fashion Week Hokdok Paki Thoram Aduda Textile Commerce and Industry Government of Manipur Additional Chief Secretary Anurag Baspai India Gi GI Meni Haina Khangnariba Dr. Rasnikan Directorate of Handloom and Textile Government of Manipur Ki Director Ilangbam Jiten Deputy Director Handloom TH Basanta Lamda Masigi Masak Naiba Weaver Artisan Designer Entrepreneur Singh India Gi Tongan State Singh Digi Lakpa Delegate Singh Serogya Ke Ngarang Hokdokiba Fashion Week Ki Ahan Baslota Manipur Gi Masak Naiba Designer Entrepreneur Indira Ketrimayungi Loom of Light and Shadows Hainaming Thonba Fashion Show Ama Utke Indira Ketrimayum Thoidok Hendokna Weaver Service Center Porompad Ministry of Textiles Ki Makhada Kumja English Singani Marida Israel Buyer Amagi Dalit Hainaming Thonba Manipuri Handloom Product Ama Puthok Pagi Thoidok Hendokna Miyamna Masak Khangna Kibani Fashion Week Ki Anisuba Slota Manipur Ki Designer Lukram Basantagi Basant Charai Namkhang Miyamda Khudol Tamki Lukram Basantagi Design Sing Ayamba Lamdam Asigi Culture Khutsa Haibagi Haithoi Sing Thoiba Amati Tradition da Yumfam Oi Fashion Show Adugi Manung Chana Folk Band Nongpok Nahagi Performance Su Utke India bu mapangal kanba masama ufaba leinatina chendaba eco-friendly oiba lebaka ma ohennabagi pandamda haukiba chahi English ni kunmarigi December thadagi Ministry of Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviana India pumbada Fit India Sundays on Cycle hogdokibagi manung chana ngasisu Sundays on Cycle ki thoram Sai SCC utlokda pangthokre Sundays on Cycle with Heroes of Hope Let's Ride for a Fitter Bharat haiba themda Sai SCC utlongna Spasticity Society of Manipur affiliated to CPSFI ga khutsam naduna pangthoki batharam atuda Sai STC utlogi NEGCC ge hanagi chairperson L Tokendrana cycle rally adu lamthake Sai STC utlogi center in charge L Rinkina Khunai ama chawkhat pahaibasi aikoi hakchang fana leiba tangai fadaba leibana ministry gi meeting makhada leptana chatharakliba sida ngasisu Spasticity Society of Manipur gi tinga khutsam naduna nongmada pungkhai amati soidana sajel tawduna leiminasi haibigi paujel puduna tawramasi pangthokpani haike Center in charge HDC Center. Survive Toraga, overcome Toraga, Laaga, Kogi Live, the Sitting Nargala, Kamiam, a Sigi Tim, a Sea, Quina, Sunday on Cycle Society, Shida, Sunday in the Mikutingi Cycle Toba, Ministry, Kogi, Makadagi, Initiative Torosida. Numit kudingi 30 minutes or so cycle ride or any activities sama tawba miyoy bada healthy society mo henba samasida
Tingang Sangdava, Kogi Society, Nada Yaktaba Yautaba, Kogi Society, Malahan Bagidamagda, Sipandama Sipangtok Sapani. NEGCC की हाने की चेयरपर्सन एल तो केंद्र नमक हताना हाइकिबदा फिजिकली चैलेंजिंग बो हंथाने यिंगबिबगी महुता मखोइबो पुकनिंग थौगटपा अमदे सपोर्ट तौबिबगी मतम ओइरे ngасidi फिजिकली चैलेंजिंग नेशनल अमदे इंटरनेशनल की थाकता सानबदा मेडल कया लौदुना मणिपुर की मिंगचट पुरकपा ngamlei ngasi sai STC उtlौना पुकनिंग थौगटपीदुना असिगुंबा थौराम अमदा सरुक याहंदुना मखोइदा लेजरिबा हाइसिंगबा टैलेंट सिंग अमदे मखोइबु सक खंगबिबा सिना तुंगी लंबी हेना उरकपगी थौना अमसु फंगहले हाइखे Blind की जो फुटबॉल ले को एमपीटी की जो फुटबॉल ले नोई उरमनी को अदगी स्पेशल ओलंपिक से नम बुद्धि सोनबा हाना मेंटल रिटार्डेड का है बदो अदगी इंटेलेक्चुअल मयाम हम ले पेरा नोई तारा मनी पेरा स्पोर्ट्स को सिक्से याम ग्लोबली याम चौकले अदो कोई मणिपुर दी थरा बिहाइंड होए रे को अदना कोई ना तुझे अन्ना गवर्नर द केदा स्पोर्ट्स यास तक के तक्षली से अकोई इंक्लूड तो व्यू डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स से अदुगा कोई की पावर हाउस ने है मणिपुर से उसे कोई पेरा एनोसिता अमत यावबो ngamde अकोई की मणिपुर की प्लेयर्सिंग पॉलिसी के इन प्लेस लेते बगी निसी लेबा कांदा कोई मैं आमम थोर कनी टैलेंट में आमम लेको Raj Medicity की एम्प्लॉई सिंह पुकनिंग थौगतुना डॉक्टर अमसुंग एम्प्लॉई सिंहदा सर्टिफिकेट अमसुंग मेमेंटो सिंह पीदुना पुकनिंग थौगतपगी थौराम पांगथोखरे नॉर्थ AOC दा लेबा राज मेडिसिटी की मथौ मसक खंगबा हॉस्पिटल असिगी एम्प्लॉई सिंह पुकनिंग थौगतपगी थौराम अदुदा मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार राज मेडिसिटी की चेयरमैन अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर हौबिजम राजन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर एन बिनो अमदी DIG AP2 and Herozit Maitaina Sarukyake. Tauramaduga Mari Lenana, Dr. N. Hemanta Kumana, Raj Medicity Hospital Asina, Masagi employees Singi Honabakanba, Matau Masakang Pangtok Pagitamal, Ikai Kumnaba Utpatoramasi Yamna Afaba Kongtangni. Azigo Matauram Pangtok Pasina, Hospital Asina Piriba, Healthcare Sector da, Hena Fagatan Bada Jauna Mating Oigani Haiki. Raj Medicity की चेयरमैन अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर हौबिजम राजेना हॉस्पिटल की एम्प्लॉई सिंह कथोकपगा अमगा लोइनना पेशेंट केयर दा लौरिबा थौदांग थागतपा फोंगदोकपगा लोइनना स्टाफ सिंह पुना थबक तौमिनबना हेल्थ केयर सर्विस दा अपन वलेहंदे कोविड-19 मतमदा डॉक्टर नर्स अमदे अतै स्टाफ सिंह लौखिबा थौदांग मियामदा खंगनरबा गाक्तने लोइनना इरांगी मतमदा हॉस्पिटल असिना लेमना लायंगबगी खुदोंचाबा फंगहनबा ngamki हाइकी पाओगी मरक था नाते में ब्रेक मता लोंमिनसे मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक मतोंग तराम नोकचरे पाव मखाताना पिजरे हौजिक मणिपुरदा ओकी लैना लैचत संतोखलिबा सेदगी ngaktoknaba chakba fayeng pigari information center na sinduna fayeng khulda ok loiba miyuisingda sunu yenthokre chakba fayeng pigari information center ki mihud ningthaujam sanjoina fayeng hairiba khul asida leiba miyuising ayamana ok loiraga hingba miyoi ngaktani chawrakna yumnak लिस्टिंग अमगा चनी मुक लेबा खुलसी चादा मरफु तरागा मंगादी ओक लोइबना सिनफम ओइबा मियोय ngaktani ओक सिंग असि लैना लाइचट असिना मरम ओइदुना पाक्तक नना सिरबदी लुपा क्रोर अनि अहुमरो मांगदौरिबनी मरम अदुना मांगजौनना लैना लाइचट असिदगी ngakthoknanaba ओक लोइबा मियोय सिंगदा सुनु येंथोकपनी हाइखे मैमदगी ग्रोथ फाउंडेशन फंडिंग तौरगा मैमना डोनेशन तौबिरगा ngasi अखोइगी ओक योइबा खुन्नसिदा अयामना फयेंग हाइबा खुन्नसि ओक योकपना नंबा सिनफम अमा ओइना ओक युमथोंग खुदिंगी अखोइ मी हाउस होल्ड 1200 मुक लेबसिदा अयाम 95% मुक्ति ओक योगा सिनफम अमा ओइना अखोइगी फयेंग असिरा हिंजरिबा मागी सिंदा लंबी मा ओइजरिबनी मरम असिना हौजिकी लाइबा लैना लैचत असिना पाक तकना महन खरगदी इंतमुक क्रोर
crore ani ahum hayengi paisa mang ba yabagi phibam leibnina masida akoina mayam dagi paisa funding khara mayam na donation tawbiraga ngasi akoina sunu chakthokbagi thoram asi tawjabani Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Lisang Sina Ngalingay Matamdagi Nisagi Mayokta Chatharakpa campaign ki serakam oina amasung Manipur Kunaida Nisana Piba Chaiting Singbo Paktok Chautok na Wakal Kantha Minabagi serakam oina Kadana Sinduna Nong Magi Oiba Academic Awareness Program ama Kaching District Manung Chanaleba Bal Bidya Vaban Wabagaida Pangthokre Awareness Program asigi theme na Mayai Kaba Nisana Mahiroi Kunaida Piba Chaiting na oiki Tawramaduda Resource Person oina Kadagi Secretary General Takhelamam Kitchandra Maitena slide so piduna Mahiroi Singda Nisana Sokhanba Kayagi Matangda Marik Chumba Wafam Kaya Thamduna Mahiroi Singda Wakal Tahanki Nisa asi Manipurgi Mafam Kayada Yamna Laina Fanglakpana Naha Sing Nisa Chabagi Chang Nongma Nongmagi Hengalakli Pibam Sida Lekai Lekai ki Club Mayra Paibi Singna Fanghandaba Amati Asigumba Fataba Nisa asi Yolhandaba Mathautai Masina Aikoi Samas Ama Kunai Ama Masama Ufa na Thambada Yamna Chawna Mating Pangani Manipur asi Nisa Chaba Leitaba Lamdam Ama Ohenaba Honabada Mahiroi Singi Thaudang Yamna Chawna Lei Masina Tungi Mirol Ama Nisa Chadana Amadi Masama Ufaba Kunai Ama Ohenbada Yamna Chawna Mating Oigani Haiki Loishilakpada Maroiba Pau Mukana Pizare Nilakuti Arvan Hata Chathariba Manitex English ni kun mangada numit mari ni chupna chathagadaba Fashion Week ngarang tagi hawkre Hauzik Fawigo Noon-Istv na Sandok Chaba Manipuri Pau Matang sa Loizare Mireng Kabiri Bapum na Maku Amukana Kurumjare